Zakuthi Jeff the Soul TV News. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel and also like this video. So lana ke bafethu udaba oluthinta ke i-top 10 yoKhozi FM. So ke lususe olukhulu ke ukukhuluma i-top 10 yalo ke uKhozi FM njengoba ke iye yamenyezelwa ke osukwini lwayizolo. Laphana ke sinesithombe saThokozani Langa njengoba ke nimbona laphana ke. Kodwa ke ngaphambi kwalokho ake sihlabele phambili kukhona ke kodwa sisazoqhubeka nokuthi ke sikuchazele khona. Kuthiwa ke elayizolo ke ilanga ke kwachwaza ke abantu lapha enkundleni zokuxhumana ke bekhuluma ke ngendlela ezahlukahlukene ngemuva ke kokuthi ke umsakazi uKhozi FM umemezeleke uhla lwamaculo ayi10 asembangweni ke umncintiswano wengoma ke ezohlukanisa unyaka. Izingoma ke ezingu10 zimenyezelwe ke umphathi wezokumaketha laphana ke ulwazi Mthabela ke ohlelweni lukaJatha ke noSelbiyonce laphana ke uSelbi Mkhize izolo ntambama. Uthe ke imingenelelo lena ke ihlungwe ngabacwaningi mabhuku ke abazimele bona ke abathintanga lutho ke njengoba ke kade kwenzela lona lo msebenzi. Kuthiwa laphana ke umthandeni loyana ke futhi nimbonayo noma who ithombe lezi ke zabo labo ke abaloke nje buzule ke kunokushintsha kwazi ithombe zalabo ke abakwazile ukuqualify for i-top 10 yawo ke umncintiswano lo wokuhlukaniswa konyaka. Kuthiwa kudalelwe ukuthi ke umculo wengoma ke ehlukanisa unyaka uzowina ke lapha iPolo Vivo ngizothi ke EVW Polo Vivo Yes Life ebiza ke laphana ke imali engango 288,500 ngonyaka ke odlule. Kwahlukanisa ke ingoma ke ethi umjolo lo kaKhuzani epike kuyo ke uLuve Dubazane. Ingoma ke kaMthandeni SK apike kuyo ke uLwa Dlunkulu ethi Paris yalala ke isibili. Muva nje uKhuzani usanda ke kuphumela ke obala mayelana ke nayo lolu daba njengoba sikhumbula ukuthi ke uye wakhuluma ke enkundleni zokuxhumana laphana ke ekhuluma ke nje izinto ke ezaningi ezahlukahlukene uyabona. Muva nje uye usanda ke kuphumela obala futhi ke ngokuthi ke ngeke aphinde ke ayingenele yona lemncintiswana ke yalo uKhozi FM ngenxa ke yokuthi ke noma ngoba ekhala ngokucindezelwa ke ngowaye umphathi ke westeshi osanda kuhlukana nomsakazo laphana ke okunguSibongi Ngcobo. NgoNovember ke mhla ka1 kuvulelwe kona ke ukuthi ke abalaleli bathumele ke ama SMS enezingoma ke abafuna ukuthi ke ezihlukanisa unyaka futhi ke bavote ngendlela abangavota ngayo kuze kuyoba ke laphana ke ngoNovember mhla ka15 abasebenzi noma ke ngizothi abasebenza khona ke uKhozini nabo ke bakhethe ezabo ke kwaphinde ke kwabhekwa nokuthi ke ingoma ke iyadlala yini ke emsakazweni. Ngesikhathi ke bethula ke umncintiswano ke wakulonyaka umphathi ke wezokukhangisa istation uLwazi Mthabela wathi ke ingoma ukuze ke ibe ethubeni lokuba ke kwi-top 10 kumele ke ivele ohlwini ke lwabalaleli olwabasakazi kanjalo ke nolokudlalwa khona lapha estation. Ingoma ke kumele ke kube ngephume phakathi ke kukaJanuary noOctober 24 kuwo lonyaka phakathi nawo nje lonyaka sikasho kanjalo. Ukuvotwa ke kuvulwe ngo12 ezintatha ke namhlanje besho ke ngicabanga ukuthi usukwini lolo ke lwayizolo kanti ke kuzovalwa ke ngo12 emini ke ngoDisemba mhla ka31 ukuthi ke umuntu avotele noma ke umuntu athumele igama lengoma nohlamvu ke lwengoma ke acabanga ukuthi ke iyoba mnandi noma ke ayithokozelayo kuyona ke le ngendlela ke balwe ngayo lapha yana ke u35615 iSMS bathi ke ibiza 150. Ingoma ke ewenile bathi ke imenyezelwa ngo12 ebusuku njengoba ke kujwayele ukwenzeka uma ke kuhlukana ke unyaka walo lolu suku uma ke kumhla ka31 ngamanye amazwi. So lana ke nganza kwethu ke enye ke into ke eyasusa ke ukukhuluma lapha kakhulu nje iyo le kaThokozani Langa noma ke kubonakala ingoma ke sekubonakala ingoma kaThokozani Langa. Kodwa ke ake siqale ke ngazo lezi izingoma ezisembangweni ke wayo ke i-top 10 kuna ku-A lapha ke khona ke iWoodblock DJs yengoma ke ethi Scooter Baba bese kuthi ke B khona ke uThokozani Langa ingoma ke etitle yayo ithi Thokoza. Uma ke siqhubeka bafethu ke nazo ke lezi ingoma khona ke kaMthandeni SK featuring Mahu Iguchi Allen featuring Big Zulu Charlotte Life and Master KG unobuhle. Enye ke ku-E ethi Malungelo and Rethabile Khumalo nokwazi DJ Ale uyavela.
Uma ke sihlabela phambili F ithi imalini uthunyelwe abadala uG umjulisi featuring Nqobi Yazo Mayidululo bese kuba iBlack Major lena ke ethi ke sidakiwe uI ithi ke Andile kaMajola liphakanyiswe uJ Zinhle kwaYimani featuring uMpumi and Talk Music Sabela kumenyezelwa ke kwengoma ke kushiye abantu ke bekhuluma ke noma besho ke izinto ngendlela ke akade ke becabanga ngayo. So uAlex is king ubhala ukuthi ke lapha kuX ukuthi azikho izingoma ke zamapiano wathi ke alikho iqiniso ufakazelwe ke lapha ke uSamantha Mlambo othe ke sekucacile ukuthi ke ngeke bawulalele lo msakazo ke kuwo lonyaka noma ngonyaka ozayo. Kahle kahle ke ngizothi ke kuwo lonyaka uma kushuthi ke sekuhlukaniswa ke wona unyaka ebusuku ku Facebook abanye ke bese beqalile besho ke izingoma ke abajabulisi ke lapha ke noma ke ngizothi ke ezibajabulisile noma ke abajajuliswe ukuzibona ngesikhathi ke bebona ke kulona ke loluhlu lwazo lezi ngoma ke ziningi ke ngenza kwethu ke ezinye njengoba sesasho ukuthi ke besifisa nawo ukuzwa ngawo ukuthi ke wena ke ucabanga ukuthi ke ngabe uhlu lwalezi ngoma ilolo bulindele yini. Danko.